22. rujan 1999. godine. Brakorazvodna parnica u Zagrebu. Mlada žena napušta nasilnoga supruga koji u sudnici izvlači pištolj, počinje pucati te ubija suprugu, odvjetnicu i sutkinju, te se potom daje u bijeg. Svaki dan novi naslov, svaki dan nova priča. Pretukao suprugu nakon prekomjernog pića. Žene se tlače, svakodnevne torture. 80 uboda nožem u trbuh cure. A bila je trudna, ubijeno i dijete. Zlostavljane, ponižavanje, svakodnevne prijetnje. Agresivan je, pije, uvijek nešto ljut. Udario te jednom, udarit će drugi put. Cipelarite nogama, tjerate u kut. Drugi žele ti pomoć, ali ti ne želiš čut. Ljubomora, neprestano kontroliranje, omalovažavanje i teroriziranje. Psujete, tuče, a poslije se ispričava. Živiš u smrtnom strahu, uskraćuje ti prava. On pravi se nevin, ne bi zgasio ni mrava. Laž, varanje, nasilje, strava. Zašto? Mama stalno tužna plaće. Zašto? Uvijek slabiji se tlače. Zašto? Štite zlostavljače. Zašto? Kada tuga više staće. Zašto? Tata toliko pije. Zašto? Strah modrice krije. Zašto? Ljubav nas ne grije. Zašto? Više nije kao prije. Ako vidiš ili čuješ neko nasilje, da, nemoj šutiti o tome, zovi 192. Traži pomoć, odupri se, zaslužuješ bolje. Tvoja djeca i ti da budete dobre volje. Da stanu crni dani, sve te ružne epizode. Da napokon zasja sunce, a strah daleko ode. Spriječi da tvoja djeca postanu zlostavljači. Tvoj sin kad bude velik, da ga surov ne zamrači. Statistike rastu, ubojstava sve je više. Od strane bliskih osoba crna kronika piše. Seksualne prisile, uništenje imovine, nasilje nad ženama, tumor je domovine. Promijenimo percepciju, osvijestimo probleme. Zdrava komunikacija, nenasilno rješenje. Jedna ljubav za žene, zlostavljane i tužne. Utjeha za strahove, udarce, riječi ružne. Ej! Zašto? Mama stalno tužna plaće. Zašto? Uvijek slabiji se tlače. Zašto? Štite zlostavljače. Zašto? Kada tuga više staće. Zašto? Tata toliko pije. Zašto? Strah modrice krije. Zašto? Ljubav nas ne grije. Zašto? Više nije kao prije. Za žene koje žive tužne priče. Za žene ova tema svih se tiče. Za žene nova nada niče. Za žene za budućnost bolje biće. Za žene